Dakat sinampura pisan inggih idodane para pangrengo sinareng sami sane banget kesumayang titiang. Saking titiang nenten jelali ngelungsur agung pengampuru pisan. Nah, popolaku dona riantukan pupuh utawi lagun ipune nenten je kebaosang utama cenek niste kewentenanyane ya pelambang lewer anak punya Yan pradene inar gamayang titiang pedewekan titiang puniki sat waluya anake memunyah asa punike yan teke inar gamayang titiang wanda kipun uning nyari bantos je meresidoyang rauhing ketanggu sane kewastane nyarik asa punike sane preside aturang titiang saking pangkang
sangkaning metu manah titiange sane kelintang pangkah cumangkah purun titiang nyarengin ngiket daging-daging kekawian Tuna sastra moda punggung nenten pisan medasar antuk sastra semalihnyane mawuh blog bengkung asa punika wiyakti kewentenan titiang saking purun kaguyonan mapewiwit sangkaning jati-jati las carieu manah titiang diastu ke titiang dados ice-icean dados kekedekan inggih titiang nenten je pacang kimud Pramo sastra dan apa asa punika naler pramu sastrani pune nenten janganutin unduk joh pisan punika ketunannyane salah wiyakti mekadah punika sane mingslip akeh punika sane nenten nganutin sasuduk karunane pojolan yan mekadi keruna sastrane pune nenten pisan medaging jejangkitan wantah pepolosan wiyakti Waradane wos kabiayo mangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang mekadi ordene besewo marone rikering jagat Mesir pura weh Dewa Ratu Agung sampun kaloke kabiaya ring jagate mamira
sebeten langit sampun samirke sebantesnya sane wenten ring soring akase seluhuring pertiwini maka sami sampun mirengang utawi sampun miragiang sanggup balian pada riantukan sekadia sapunika indike mawanan sekatahing para senggone yaden punika watek dedukune maka sami punika uyang belasah kancan lanang kimot sami rauhing punika sekancaning para lanang-lanange jagdekem kejang padokimut nenten purunipun makilesan mewah kidang adane sami cendekipun sekancaning idedane sareng sami nenten jewenten sane purun mekasakisi jagi pacang nyarengin punika pasewo marane ya bani rawong jeg teke mako sami punika jeg pragat meneng nenten purun punika ipun pacang mapikarsa jagi lunga ke jagat Mesire Inna madong ada aksara kebaos antuk sang sane ngardi geguritan puniki menawi teu nenten wenten aksara iriki kancana wiku pada nengil napi kemawinan sakadia sapunika
Riantukan sekancan sang meraga pradnyan luweh, ide sang meraga sulinggih, nenten purun pacang mapi karse, jagi lunge ke jagat Mesire ya. pada ibu Jeg dekema kesami uyang belasah, ibu kebiah paran risa jeroning pekayunan. Nah, dikalake kehilangan riantukan manut sekadi awig sane sampun kekaryanin sape sireja sane nyarengin ring pesewo marane punika yen pradene kalah sinah sampun pacang ke Pademang. Jeraken tingkep. Yes!